territorial integrity da compromise tawloi hai wafam aduga tangdu leita ba hanjel handuna politically yanaba purak naba kanglup ani yanadan leireba kanglup singe marakta athubada yanaba purak pada miyam apam khuding makta shawat kani hai wafam duni kogi megalaya gi chief minister wariba aduga npp gi na president wariba ke not changmana phonu ki wafam se hai wafam se de oja kamai yengbe ai ngasai haja bada yaure masu ai nana bada yaugi dune ko ama pandagi la ga yengmani na mana leriba posting se manipur se broad oina kanglup mayam punam basi gi balance ama thambu apum adum yaudra na adum yaudra boko constitution ya ba haibum su yaudra ne ko adu tagadi ma hairi se dum masa matanda khoi gi leriba sentiment siga de self contradictory dum oidro अखोई लेवल दगी निको मागी ददी ओरम दबी है अखोई लेवल दगी अखोई साइड खनरिबा अखोई सेंटिमेंट सी गदी संमान हारिबसे माना गवर्नमेंट पाइ बयाव द माना पवा लेतबनिना माना अंगांगबुदु खितंग अखोइना मॉडरेट लौबी है बट इंटेंशन दी कुपनम तंग यंगबियो बदुम नैना कांदको कंगलुप मयाम सिंग सिगी बैलेंस अमा तौबा हाइबसि मदे दुम लेदरने मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज तौर हाइबदुदी अमित शाह न जुआई प्राइम मिनिस्टर न जुआई जगत की लेरिबा इंडिया गवर्नमेंट हाइबत कॉन्स्टिट्यूशन खक्तना हाइदबे वानेबो Luri said they are not above the constitutions. Constitution the article 1 to 3 da state chingsi reorganize over ya yauri buko aduga Narendra Modi na Amit Shah na Corona Sangma na Rahul Gandhi na anything whatever na Manipur territorial integrity compromise already moi loina high buko high bu posting as a constitution ki provision semdo kanda Manipur ki sugumba swain tawni ko ni moi di hana princely state oin lakoni pre existed state ni aduna sugumba state sama constitution na akoina saga paira di swain tawgani high bana singba kana yaur khrage hujiba ai ta da tagi dire buko ada area da focus to view high bani da ina haidi Manipur yamu shibiragadi Manipur yang convening agadi ko Congress ki party leriba sai ki minasu moi leader sing da haibiu ko BJP nasu adumai haibiu BJP kamu nasu moi leader sing da haibiu ko swai to na khoi gi di sum pot ni adan Manipur ki sentiment si kanga kada sum ba khoi saka pai nge sida khoi gi sugum ba pose Manipur da di le heloi na ta ga sana loi haibana sing constitution guarantee ma provision ma pi bam sangi haibana sing ba kai do myam sing ki moi su kan ni so gum to then Congress to gum to ko NPP nasu to gum to ko Lady existing power to the blame to one at all. All a color of Wadu Akoi Shumba Tony and the credit of Sangem. I do the Kari reaction like I do Yang Batare than a co. Nadra. Highway am sing a door. I do my night Tamning. I do not. She later laga manipulator, integrity compromise story have to welcome to we, Aquilum Pama Pony, way high, at the then community balance some Yembi Wadum Yauri, Natanaquama, the Wolum Yauri. She may am sing a share. Same level that, same track that. Katukan cannot do the high doctor, but take the high doctor book. Take to give one that teta nana we walk the nebuco. Take to them set level number. I don't know when I take to give one with that. Kate Holopia have named a Siabanida. I don't know, Sigi posting share. I should mind not comes again. I'm a give one of them with the Manipur territorial integrity. High and high book. Couldn't manga. Pawada Rematamda Constitution guaranteed to what state ama Lehen Bama Changabuko. Adudi Hojibok the Laytri Buko. Adu Lehanaba, Punamana, Punabam Sangi, Leva Mayam Puna Machine, who can minister of High Pose Manipuri, Sumba Kanoma Mokweda, Peter Gadi Yaroi, Sumato the Gati, Togadi Iranshi, Towi Yaroi, Hibernus in Mokadomiam Singa, Masi Posimakwe. Indian state key, Indian constitution, Masi protect Obama. Sangi, Adai do like Tribukti, Manipuna, Karanasu, Prime Minister, Nahasu, President, Nahasu, Amana Hasu, Magite, Nudugi one. Magi tenor mun to holo haibukti mana ngambe ko magi tenor gi wang moda kai la kada ge mani India su BJP na dum pai do riba Congress nu pai do kai nu pai do riba boko adu gi tenor gi wang moda kai la kada ge haba photo madu di constitution decide to godam ne adu constitution du ne bo ko na naina kada bo area di ada area du gi protection na ta guarantee do adura akoi wak to bom sangi aduna ai di sai gi area se to ri punamak se BJP na tawonate Congress tawonate Indian state na tawoni haibase masida igi state ne aduna Manipur as a party Manipur as a whole as an organic individual ko mazumaina koina leribe Indian state siga khoi power sharing se kamai thena ka dagi haibase khoi people singa sida masi consolidate torogan da madude da khoi thena ka da bane adu maina edi opum si adum stand lejai ai smai thamjage moje do makhata adu laksaning isini koi Manipur gi huji Kagi miyamna corruption ki matang da dumak haina dunu laaliba wafam dugi mari leina MPSC gi chairman oiramba ma lok ayuk tagi member oina khanba mioi kharana governor da lana advice tawrabra haibagi singna ba faure haiba wafam koi ge hanagi
former acting chairman oiramba akhoi ozamani na phongdo ki wafam si tadi oja kamai yengbe pere phibam si masi hoi ai khabar du su mana hairiba koi ozamani gi kenu su pazare ko magi leriba khanbagi leriba membership ki criteria ni kedori me ampuna maktu loibuk black and white ta leiba ngaktani leiriba zamani masasu mayam na sakhang na lanet amani ko ada leiriba pot mayam sing si akhang ma sing ngna bani ama tawna bani tawribu su akhang bani governor ni adigi my advisor mayam leiriba ne ko akhoi di khangda bani na maside da thoina comment pining dre adu aroiba wari ama lakshi hai taragadi lale hai ba kambu duna modi loda court hazaba minina law court chatpiu aduga law court gi leiriba directive ama la kandu da hai ba potu aidi madugi finance solution ama puthorkani hana people gi kano tawuna da people da aware hen madun amani ko people da gi madugi potu sentiment lokna na ba du tawwa adona ka natabo ko people da sum tawre hana publicize tawwa aware hen madi kaite madu bokti khoi accept tawum tho ebo ko sum tawba si kayumba sum boy targadi adu asum madugi direct khabar da hapaga press conference tawroga ama tawroga magi result tu la oebo ko masidi ko law court satpam sange ba aina law court pu hariba potu puning sengsela kan du law court na sum da intervene tawra kan da law court na intervene taw ding ngam dena ko adu intervene tawra kan du leida haiba potu gi reality do aina tawri businu sumazu aina tawri businu lalasu governor busumazu governor lalasu madu ko na decide taw haninge ai gi mota de akoina akhang mana tabni ko aina expert oidana adu na yam hairu ba yade ko paja maram da aidi haiba area du practice taw busina te law court ki misuna te amasuna te aduna area du da interest level su oide aduna hariba potu aidi sumaina masi court na decide to han view na thamjage loisilak bado jai laksani sikoi manipur ge potok sing male me kaithel da phangan mage tangai fodab matam lagle hane governor na koi phongdo ki wafam si koi ge bridging business science border highway team da imphal ge city convention center da pangtho ki ba thorama ma da phongdo ki ni koi ge manipur global buyers and sellers summit 2025 haudopugi thoramda phongdoki wafam ni hari bai khoi governor na lokhoning ni mahagi phongdoli wafam sidadi kamani yengbe aroi bar thang ai khoi gi pothok se akhoi isa ithanda na magun lei hawi phajai natraga kalli chetli haiba se akhoi khaktana haiba na tabada atopa area dagi su hayan ba masange bu adugi issue dugi wani laiba pose koi saida di loina mak atopagi phajaba haina na mayam ko Chinese food hawi Korean food hawi natragana South Indian dish yamna koi du tawi moi tongan ba du lei ada lei haibuna singba koi mayam khangna re dana ko then adugi mathakta koi isana so koi gi posina moi sing se compromise tawda koi gi si mayeng ta de koi gi sina hena dum hena phaba mayam lei haibuna singbu su koi mayam koi na haijari dana koi na haijari ba pot ase moi na su topa area do dagi su hayalakpa ama change adugi kano dugi wane ba governor thami si afaba miyeng ne lawi but tawdabu leiriba situation sida kamdongna manipur gi potche mapanda masakta halakadage miyamna khangalakadage haibududi governor itchap leiriba institution sigi responsibility oyebu ko man leiriba film si tangdu le tadi film si leida karmaina khoina karai donu chatlaga hoji puraga holaga tawrudo khodu miyam singa to ko natraga lagaga mina pugado si karai danu adugi novel si dudi moina hanjala do natrane adu moina sinna ngamane yaroi thabo oina tawraga ndu pose normal si hanjala ba manipur gi exposure si lehelaba adu itaga de mathanda to automatically lakani maramdi our goods are already intrinsic values ko akoi gi poaching as intrinsic value lo yawe high intrinsic value du yauragadi atopana su dum accept torkane ko adu torkani tawnubugi bridge lambi do adu moi palan tawbuduni yarwe ko reality la hanum sange society is normal si la hanum sange tranquility la hanum sange pot me am singa se ko to poga phawna bu kono adu gi responsibility di moi ni dana ko ada moi masagi responsibility